Kalau loyal Wagner kom Adum Sulangka so merupakan unfurling of Jubilee flag. Baptist member Takame so Adum Sulangka. Loyal Wagner tidak kom Ayasula so Adilangka. Mulu ke Jubilee flag mul suka tara laju. Kera lupa ngulu sedi rutung ma idga laju. Mulung sedi rutung ke ralna me mul kera lupa mata laju. Psalm number 105 verse 4. Ida me sedi rutung ke ralna me mul kera lupa mata ke la ngulu ka era na taka me mul ilen musulaju. Ida anyong ko agin pagkabam na buyano midgarudo silo kalongeso yai sinasi dambuk mondolie aro po yai sinanokte botteru na longeko si uluke diamond jubilee delok lega pe si ngolu agerem ilen genayalung pe ngolu nok amin pe ngolu hilo dandem sobat lendak nok kayange nok igule ngolu ke silo ka agera na midung itok takam lo no iga gona kidike pensam lo no dumin gada kita ya Yesus Kristo nok amin nok kum sudung amen praise the Lord hallelujah ay ngo sedi utung kamen lo janda sim supak sobat tak kamu ya kayak ay nalorong supak mega dancer man ipolang na No tiempo perdido.
let the people trample. He sits enthroned upon the cherubim. The Lord is great in Zion. He is exalted over all the peoples. Let them praise thy great and terrible name. Holy is he, mighty King, lover of justice. Thou hast established equity. Thou hast executed justice and righteousness in Jacob. Extol the Lord our God. Worship at his footstool. Holy is he. Let us pray. Our dear Heavenly Father, this morning we are really thankful to you for all the great things that you have done into our lives. And this morning, as we come together here, we once again exalt your name. We praise your faithfulness. We praise your loving kindness. And once again, we are thankful to you for your faithfulness unto us. You have been guiding us all through the ages. And as we celebrate this Diamond Jubilee, we will once again ask your presence in our midst. We commit all our time into your loving care. And as we dedicate this monolith, we once again would like to experience your presence in our midst. Exalt your name through us and among us. All these things we pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, I now open this Jubilee monolith. Baptist Church Dambuk Diamond Jubilee Memorial Stone. Rutumbing Molum Bedang Rubung Sim. Igulto Emdola Dem Ebenezer Emla Minlikto. Ebenezer, thus far the Lord has helped us. 1 Samuel chapter 7 verse 12. Dedicated by Reverend James Zoram Hoya on 22nd April 2022. Las Vegas con Palamora, ¿no? Saber.
Ada makaikan mulu silo ke ngerjeme mundu bunga bola itu program sim meletakkan apa so sekarang anu sim itu ikam dengan berkadung tinango nolo readiness lega itu sarung lega anyo hantan dia mulu ke Ilen medium 54 way welcome address ko assistant pastor ke lo special numbers kadu dalam में search इनको कहे history में लोग इनको secretary circle of develop exhortation इनको अगमायों को yes DLNBC के लोग dalam FT में इनको मातो farewell इधर Sunday pagi mato lagap ke silwa anyamo ko dalo mulu ke episode kom 3 minutes ako ke ektor ako manyo ko ye announcement anyamo ko kay ko dalo runga mulu ke ito na pagum so lagap ke info ide kunan ko supa mulu ke sanse ito kayo sa ilo ko ako na kadung Kalau meses kami mulut paye, lodging home some he di ekipai, ina keraso aman bikoso mulut ke iku ane sekretari kalau lead iboye nolum kakam alu suka kedaran kom dalam ke implementen speaker di ten digalan ina demelo mulut ke program lo keren ke mulu inkolado 54 mili nomor dulu ilan apa apa
Member of the lower welcome address को भी करेंगे। With Madam from the presentation area. I will go. Thank you. Chance become लगेगा। या जिसको kalau belum takam sana. I don't know. Kalau ke sila kalau tahu nama. Ayana Abina speaker. Ini kau reference mikir kerja. Kalau orang ketika awasnya kalau ke tidak next pastor. David Adansa. Kalau orang kalau ke jalan BCS of ke mungkin orang kamu akan lepas. Kalau orang ke FD sir. Kalau orang ke ES sir. Kalau orang ke jalan BCS of ke headquarter lo yang mana. Evangelist agen ina ibu nata mungkin suna. Kalau orang missionaries. Kalau orang Mirza Abu Abdullah, orang ke Diamond Jubilee lah, bukan sunam, ayala, kapat bila mungkin sunam takkan. Ngo Malak Batu, assistant pastor, on behalf of Baptist Church, all the members, ngo welcome you, orang ke Baptist Church takkan ambil silo ke. Tanpa mana berkadu ke ini kan, itu kong nolong takkan mo, welcome, kalau ke nolong ke, di sini lah, nolong ke, akhirnya berkap supala, silo ke nolong tompolo, abinat takkan, welcome, dalam soal untuk boy itu, thank you. Nolong invitees takkan nolong spesial nolong speaker nilom abo suna dan aman hidup itu inam nolong Baptist Church kamu anak sedikit no sa di mana Ayo itu nolong takkan saya lalu ke speaker ke abin member nolong ke buku itu per member walau ayang nama dan lengkap selapa dalam kunjungan jalan walau saja lepas perbincangan. Tidak berkaju aman bung dah mau apa kan? Kalau di benar walau ke Baptist Church nampung lok anda pastor saya aman jalankan. Walau ke speaker apa kan? Dalam mengambil, mulu ke enroll lah, mulu ke Greek Baptist Church lokal, mulu ke abang budi dari belakang dong atau ke ayu dong nongkong, mulu apa sih nama belakang? Tadi abang nangka, masih. Dalam mengambil, mulu ke duku, mulu Baptist Church dan pulau mulu invitees tu den, tongtu den mulu sila ke asingan siapa sudah pernah tongtu den, takkan ada bilangkan anak den dalam rumah kamu kegiatan, kan juga ada dosa invitees kegiatan. Tongnan kegiatan, mulu kang mai, ni mulu anak kegiatan, dan kaki mulu ke, ni mulu kegiatan asal kegiatan, aman dan bilangkan. Ni potong nam ke dia paip lai ai alang-alang ni kita nak takam pandai ai ruda takam paip ke yang lama dah bulan sih mana mana ayah lah ayah di sungkar dalam bilang kan dia kalau kita kamu pun pizza
pas ke Diamond Jubilee ina ba delok amat ba ngulu ka ayang ba nolu ba lengkan selendong kakak mem untuk ka ayang na dorong ke dalam ka dola amin. Ayo dulu, mulu anda seperti pastres punya informasi menaruh info. Invite seperti baik benar. Kami potong saya kontrol benar. Mulu lagi nih kan. Mengenai mulu ke program itu mulu beliau kenapa? Supaya mulu ke tambuk batik serta tambuk ke koya dia lah tak dilakukan. Mulu melampai Murak siro mana, nunung siro mana, nunung ready mana dia. So pelan kalau murak mana alangkah. Sa
si ini ko anak mulung ta ano ko kapan seperti dong dalam nolu langkan le nama sino ado nolu ko teacher kalau ko kama nama ina semua anyo ile ko do ina menan mo ko ini karena itu ke presiden abo dalam nada abo nolu ko presiden abo juga ambil apa boleh ko hai presiden abo dan orang kampanye muluk executive secretary our aparat party ayo lo akan pengumuman berbakti kompelen ada pengumuman Reverend Bigom muluk adik info Bible translator kabinet kan kita pun ilmu hukum juga ilmu namsi Ampai ko no English, ampai ko no molo lagi the words to us मेरी तो पर निकलो आनो दू mo taka metiendo verán que tienen nombre por orang hunano him boxing la ido de lo menato super berata por television sama adon deh no mana kali itu menato melawan taka que la hoy ni nelo molo ke iko vice president Kenli Riva opera ko itu ini belum ayo dulu no kau dari bini no mono kayak itu niona sampai itu niona belum itu mono kayak itu anak sekretari dokter mukur kampar lalu belum niona mono kayak MP ni kau ini mau Gaido per ingkon karena yang aku ikut lagi mulu sars angu bini mengenai rumah itu kok bicu angu gaido per hulu yang pakai akal untuk dulu itu deh ini ada itu nih missionary adu ada begitu जितना missionary आया है Youth Secretary Thomas Oje itu kalau sanya apa itu oing bis oing nome kalau oh bisa sorry anda info tidak abang hilang kita kalau memang muluk TV sisa pun ada sah hari itu siram sah anak dia kalau ada kau hidup bila kamera minum lalu motor ini payah nahunya itu Boblong dokter amanah kalau lagi ini ayo to forward master mai kalau kan terbilang dekat gabi yang ambil kalau bombil dokter kalau saman mana ke pengkadung apa yang ayo to dia belum mana bisa deh ayo nam saya dan lo anda aru hana karu oh dan apa हमारा ये साल में जो भी आता है आदि सीखना है इसलिए हम अभी से देवेनो आयु तो हनाम dan yaji sebagai kasih mono yang dalam Malaysia sampai itu pakai balen dan dalam sosial seperti itu kan mono ke intolo sekretari no है anak Baptist Church Dambuk Lok Taing akia apa nam negap Nolung taka Yai sudah menok Nigerudo dalam ketayo lo Nolung Baptist Church Dambuk Lok kapag isay
Kristianen Ilentong. Dan doing and ngolu ke pastor Jamira tan ke abinam legat air pondok. But abinam Baptist Church Dampung Lok Secretary pe dola. Ngok napal lok ngolu sankan ini. Point sort do. Sankan binang ayo kono ko deeply mengupas langkah kapag isay ngolu ke church ay Ilentong. Pero Baptist Church Dampung Lok Ilentong Church part church hai. Galaya Church Agreement Koblung Dolung Rock Monitor 22/1962 November. Dampung Dolung Rock Head Gambura Mr. Firman Berting Akumsi opening and imoto. With non-Christian way, so Akumso Sunday Lomelo Gilza Iketo Dalo Yuma Kamolo Night School per Iketo. So Gilza Akumso Pastor per leg agalego, secretary per leg muksek moyo, dalo jajara kam midi master per mister namu karwe budu yaga moto. Second church, ani nape dirza akum ken night school akum sing, bolung tapa dolung ani pesam no, sine korong sangodan no bolito. So dirza akum so. Dikatalah dolung sikro nyona belinam lo, nyomin kamape, arit enla, monyori nyoila, endosika mola, kasumla, mondoli erane inam legape, dolunga marla, dolunga ibul bodu, jawab yang kamu enla, Kristen inak pidara dolung nokre lo, yang sudah berkawan lupa ko. Dapat ko no. Dulu ke tahunan persecution pasola. Kristen ina kidare. Ngela backslide kat. Dalam orangnya lupa nito dulu dalam ke. Aminan Christian bosti yang nang nito. Deras lupa ke remi bless adalah menbau nam dulu si. Lupa nito dulu anji. Problem dalam tapat dolong anji dan sile korong rakla uluklah inyokto. Lupa na dolong amin ko Christian bosi lo diangin gala lekomber ngir sula dungkaku. Angung na charge mukha na kale. Angung na meja kungsi Christian bosi tagung akti goralo molento bulu lek agalago lek akar datang Mr. Longet Burnett dan Mr. Odan memang dalam baik-baik Kristen eranya Adam lah ikat dalam kerana dolung karonan lo hanya lo dari pulang dukung kena ayat pun tidak ada lekor berdosa irot pun gereja pun bertayana mengaku dalam tayo kompon dan kombote na kompunam legap kompon kakolo dan na jakto ko. Church apinan na gereja kunsi Christian loro loke lendit anggoda sine korong dan jaglit ko legade dalo amo somoy dalo sine korong koplung dolong umangada Aru kue enam ko ken mato. Gereja ku kompon kaya ko kanda mulut ko. Church ilmu nape buku nama. Ilmu nama gereja ku sing. Api nama gereja ku lope. Angkona remelo motoku. So ku so gereja bidungan. Sini korongnya koblung dolungan. Umumkan dalam tayo rutum sisuka ayam kolo mondoli members boje ayam kolo jega ayam kolo sine asyam utama kolo SP type building mola perla gagam lokosulan to sixers akenan loke akenan na gereja kuman SP type building 96 buta kalo motoku
Dalo gereja akun dalo Baptist Church Dambut Lokke Golden Jubilee Celebration and Nato. Sumpah ke malu ke kanan akun ba, malu ke Golden Jubilee yang berbalong manai sabu, ba Church Inonana Monana. 6 nan. Apela na gereja akun Espitai building ba. Ditak dalo motoku, dalo gereja akun dalo. Baptist Church Dambut Lokke Golden Jubilee Celebration and Nato. Pirit nane Golden Jubilee Mela ditak dalo. Pak Espitai building agency angin kaya na gereja ani promote ka karena kebalu langula sino ka Diamond Jubilee ikan gereja agency semi RCC ka moto sin agency mokolo mono akung laro lo abat uldum sulamo monato government service yena kira agi ka poro dorang apun mo bisulan contractor party pinilo dalo ari isulan bidalo amang red lo uldum sulam moito so molu abut lo atiya ibu lalit ma supa ke molu kita gereja sima church sin molu ke pila momoso dalo ro ke molu ke supa lo pe church oke statistic report dan banyak ngoko di kantong lo mejo sinkom lo mengelangka total houses number molu ke so upak ke bina 64 houses kore ko kanu total Baptist member है 231 the लोग out of 231 लोग निलो को मेल है 99 Baptist ने female है 132 को निमर 132 को Baptist ने करो the लोग है सुपर के चर्च येगा कोना ऑफिस बियर येगा काम में कोना सॉफ्टवेयर लोग को sim bilau untuk dulu finansi kembali. Lanjut, Pastor Jemriata, Assistant Pastor Mr. Malak Patu, Secretary Mr. Sheikh and myself, Assistant Secretary Kam Chief Auditor Mr. Kamat Patel, Women Pastor Mrs. and Pastoress Mrs. Zoman and Zoman Abu, Women Secretary Mrs. Adi Lima, Assistant Women Secretary, Mrs. Paul Bratton, Remy Dicon, Mr. Gannon Bora, Remy Dicon, Mrs. Taupun Lego, Taun Dicon, Mr. Wangdai Wangsi, Taun Diconi, Srimati Oin Bora, Rangkong Dicon, Opong Berti, Rangkong Diconi, Mrs. Kunam Bertin, Common Diconi, Mrs. Rasi Ratan, Tapat Diconi, Mrs. Jacqueline Modi, Tapat Dicon, Kam Occasion Treasurer, Mr. Gatan Sari, Occasion President, Kam General Treasurer, Mr. Oman Patel, Occasion Secretary, Mr. Abu Liman, Youth Director, Cody Breton, Youth Secretary, Mr. Aniel Patel, Sunday School Superintendent Mr. Muido Ratan, Sunday School Teacher Mrs. Lena Sadi, Sunday Operating Treasurer Mrs. Dana Lego, Storekeeper Mrs. Alvin Ratan, Usher Mrs. Mooktain, Ruth Lego, and then permit Church Shakida Srimati Dino Pasari. Sing oleh super ke Church dan Baptist Church dalam dia bona dia. Ina melayu to semua bina laga sambil laga kepala tu ina saya nak dekat kayu lo maaf bina. Thank you very much. Ayo dong sekretari sana. Namanya lo mudah mana kerja lo ke iman tak mana.
The
April 22 tarik lo Diamond Jubilee lo dumangku Joy joy dampu baptis Surya Langka Joy joy dampu baptis Surya Langka Nino anak dia jika berjalan di mana leader kan hanya bukan kulit yang punya takut si mau hebat yang mana yang hantar dia hantar mana dari pintu kan dari belakang dia perlu nanti siapa awak mau perlu itu nama jadi lo tengok dia pastor pelana tidak kepikiran jadi lo bulu agak ada head of the department the guy here dalam ada hidup milaron bulu ada mana dia bila masuk ke anda ini des income itu memang pakai untuk sas bulu asal lain dan nama untuk sas orang misalnya apa yang takkan guna mereka ini no assistant pastor no belakang leader mana patut very good itu Muluk General Secretary Sekretaris Temu Nantan Ledo, Muluk Airudo, dalam pastors anda Joman Apung, Airudo dalam anda Secretary Abi Lewang Everton Lewang, dalam Youth Director Body Platan, benar. Dan kalau yang sangat superintendent dulu lah. Kalau itu namlo yang grup ikon ibu na badang gelik pun upah itu pun bambu perlu menglengkaku irola silo present tu muluk missionary sa ayarunam mak itu kalau kalau tertina leader kai muluk poil kan mai dokun dan kamu handek tu melo itu and then general federal info like I don't know president general occasion secretary bumi upay kama ini Lewang sir kapay okay gue malam mesti kita bikin muluk dia mesti dia pun executive secretary apparent potential of just and then I incorporate point. Praise the Lord. Hallelujah. Isar sendiri tu mana orang di gedung si komisi pemerintah dengan keamanan negara dalam kerja mereka tidak kesehatan mengucapkan dengan pastor, speaker, mereka former executive secretary, ADU, ada benar anggota kena mereka datang sir dalam mereka presiden NBC atau presiden akan level dalam vice president dalam kemarin Bano Padinsar dalam James Field Director MME dan secretary dalam Cabinet Secretary atau Report Board dalam tabung charge apabila bilangan atau charge of the member. Malu si asal kan belum ada malu impon malu ke wisdom malu tabung dan malu dia misi lokal di bawah ini sampai waktu session malu tabung dan tetap amin dan malu ke itu arah lo atau misalnya itu malu kasihan sampai malu dambu ya di pertama lo dan juga kita malu tabung dan dia misi
Baik, malu tahu kan di nomor search, malu bisa, malu kasih tahu, malu isolat text dan malu itu. Ina mereka mau scripture di sebelah ko, mau pada lain lah, ini kok mau scripture kok mau lagi malu, jadi lo mau Bible bahasa Korea ini, saya di bulan malu lalu dunia nak jana malu, dan saya mau tanpa sebelum ina same kok ina Deuteronomy chapter 14 verse 2. Himo sorry malu sorry ke dapat mau dilihatkan boleh. You have been set apart as holy to the Lord your God, and He has chosen you from all the nations of the earth to be His own special treasure. Katakan malu kapas itu, amin. So boleh kita berdoa, Israel dunia dia malu so kapas itu, malu apa yang bulan sunam ambil malu sini kalau malu ke tim malu kapas itu, ini namanya. Oh Deuteronomy so mandat sampai malu spesial ambil. Spesial ini malu saya namanya Peter chapter 1 verse 2 and so kapas itu. So dulu tak ada malu royal priesthood. Malu royal priesthood ini malu kalau malu kali lo untuk Roja ni doktor, aktif. Malu roja kita doktor, roja ni kita doktor aktifnya. Apa pun doktor holy nasa, malu derana dia. Karena malu ke derana kapal ke malu sedih ni guna dia. Belong to God. Mana sedih ni malu butuh lo. Hari amun ini kita bulan lalu guna. Ina malu kapai payan, malu kamu lo, malu kapai payan lo, malu Old Testament lo, malu priest kadumai. Ilo kom su priest kapai priest paap na ani kita lene, isor ke lo juga dumai pensam per meditate per o pensam per dumai. Upang ingol bagai perangai man sedu itu beriati sebut tabung yang kulit itu malu priest. Jadi lah itu malu ke responsibility itu malu ingko ipayan malu mumbai selection ay butum rumah raja botten special possession anduna malu special possession ka select tu mereka special possession nya develop आगे nama malu kapian develop malu आगे ipayan non rekabul ke kenang ada cupak ke dulu sekali ni kenang ada baru bersih aku mahal itu mah ada badan ada dari aku malu badan apa malu pohon apa isor ke aku mah pohon apa aku nggak isor ke lo ada apa ini malu kaget tapi tidak malu isor ke aku malu ke itu oh malu pohon ini yang nak kisah bahwa kalau mereka bayar gospel for all everyone gospel for all ya gospel for everyone. Malu ke si tabu lega per gospel gua malu itu ayat mana itu namanya malu si minggu besar tapi di sana ilayan itu loh malu si ayam lo ketemu gospel ilayan forgiveness ketemu gospel ilayan Colossians chapter 2 verse 2 dalam malu kamu lo malu itu malu ikut malu ke main malu ke apa yang ikut ipayan itu lo malu dodan ter spiritual mata kaya malu so kami kita sampai hidup sudah sih dapat ya. Jadi lo terkendali, jadi lo yang gospel dalam gospel baru ya malu tabung lo experience ya malu si malu tabung yang malu si lo malu kasi diamond kasi malu money tu, kalau ayo punya diamond 75 years lo money tu. Ina kalau nomor 60 lo money yang lalu dari kilang money tu, 100 years lo tu mulai mai punya itu malu itu apa kita dah itu nyampe kita dah buat. Dan ada orang terpagi apa? Jadi kau history kerja kudonan dan pagi apa malu ibu apa malu apa nak dekat kamu sih malu lalu payung ayah lalu payung malu kalau ada forgiveness lalu payung. Malu tahu yang kadu experience na pastor experience na bituan kita dari kadu lain to inangnya malu tahu malu aku dan malu wish di jumpu malu tahu sedikit kulit
je si Dambuk Baptist Church si aku ke menurut DLNBC dokter mungkus nama aku pagya dokter nak menurut si aku menurut kaptung menurut aku sudah silo negara menurut tak asedum sedi kalau asedum menurut kalau asedum dokter kalau aku kumong dan lalu kita bagian mau pemain mau pensar mau tanya pemenang pemilihan dokter kaptung menurut kalau kita menang beserta koordinasi kalau nak sudah pakai ini menurut aku menurut wish itu tadi apa nak masuk lalu menurut pagi apa iklan karena saya itu dulu ini nak masuk koridor. Praise the Lord. Ayo dong menurut yes igom baru kalau no ayo pun sort exam question dan pada message yang betul ya pernah dekat mana ayo dong itu dong ini apa Memang मुल्क का शोरूम मुल्क के एमटी साल में हमारा गया ये में संडे सब में हम लोग में सब प्रोग्राम था उसमें हम लोग ये फेयरवेल आपके लिए स्पेशली डे मनाना समय नहीं मिला इसलिए ये ओकेजन में आपका पूरा सा हम लोग एडजस्ट करता है मोलो फेयरवेल इमाम मलिक तुम्हारा बिना फेयरवेल से हम लोग का दिल शांति नहीं होता है इसलिए ये लंबा समय में भी आपको एक प्रोग्राम हम लोग करेंगे दमिलो एपिसोड में इनको मैं मोलुक टोकन ऑफ लव को बिलोला दम बिलोन और टोकन ऑफ लव मिलने का बाद साहब आपका तरफ से 3 मिनट जैसा presentation दे दीजिए हाँ डबल हो और उनका एक और बोले तो नहीं नाम कहाँ Praise the Lord. Mulu yang sana, mulu waktu cak Dambuk logai, mulu ayang hamada, mulu ayang hamba, dan kasih super. Ina mah kaki mulu ke bisa makan di rumah bina apa. Dan mau dibodoh ke mulu ke cak sekretari setraman komando. Bisa? Ayo dong, bisa kelarin senang lena buat dalam bimon yang lah aman bomama nanti. Thank you. Amin. This morning I'm very happy for this precious opportunity that you have given me. And yes, I've given 3 minutes. Take more than that. And then, yeah, first of all, on behalf of all the missionaries, my co-workers, and on behalf of my family, and also on behalf of the Baptist Church of Mizoram, I convey my warm regards and greetings to all the members of the Baptist Church Dambuk. On this special occasion, an auspicious occasion, once again, I congratulate all of you. I'm very happy that I am one of the celebrants, and moreover, you have given me this precious opportunity to take a short exhortation. Not only that, this morning I am given a farewell gift, so I am very happy, and thank you so much once again. And then, yeah, since my tenure is over, now I have been here for 5 years. I came here back in 2017. And as my tenure is over, I'm leaving next week, is the LBCA. I would like to give thanks to all my co-workers, especially former ES,
and present ES President and all the DLBCS staff missionaries. Not only that, to the Baptist Church that group. Now, we've been here together, former pastor, and even present pastor also. Yeah, since Dambuk Church is one of the mother church in DLBCA, sometimes we do not spend much time because we need to spend most of our time to the small churches who need to feed them and nurture them. So, anyhow, in various important occasions, you have given me a time, and not only that, you always remember me, and I'm very happy because of all that. Most of all, I once again would like to give thanks for our good cooperation. Because here we are ex-missionary, Christian missionaries. So right from the beginning till the end, we can learn that we have a good cooperation with this Baptist Church Dambuk. So once again, I would like to give thanks to the Baptist Church Dambuk. And as our present missionary is transferred to outside, new missionaries will come next week. So I wish that we have to continue a good cooperation once again also. So thank you so much once again, and a big congratulations to all the leaders and members on this occasion. And also I would like to take this opportunity to present our speaker this book. On behalf of all the missionaries and on behalf of the DLBCA, we would like to present this. Thank you so much. I don't know how to say it. They go over the Kadumalo, they go and they over. Ay, pagkulong lagi do nama ngohnya pagkubidu balo donang tuinan eklam ulu dua lang balo omo uji ngai do kara ande bertungku besi ingko ande ek ko paya ingko na ek banda pulan ina balo pul ande dalawang balo tadi nak dia ho ada balo dia ina Nibol untuk alis sangat takwa minanta dan mau merudum dan dalo kerana mulsuka takkan pada ibu ko kumnam ko kumbo sulam kumber je mujin tu dia 1962 dalo ilan mana super lo pa ibu ko dengan ilan mulu rutum ke an kalau Dambuk itu pasal kulit ko kay tato. Sangiye ulo kasi dalawang Down Baptist Church ko. Ulo Baptist Church. Hello, itu sirang Baptist Church ko. Dalawang CRC ke ako kadung tilon apa. Dalaw akin apa sirang ko si CRC. Church ko. Dalaw ibo ako si ko Church ko. Mulukom hidup si kulit mana yang nama salah satu kulit itu, mulukom kulit nama mul takam atel itu itu mula hinsar singgu mulai nama itu ni muyung sunam tu, upat Dambuk tolu lo mulu ikolo locality lo Christian majority, right? Melayu, dan muyung sunam. Ini nama si muyung si mulu nipil aliran palok. Sedih itu menjadi semua hilang kayu dalam. Baik.
Mulung ayah na ya Yesus memikir untuk hidup. Amen. Ha, ulang. Demi lo introduction itu kayak koya kamu yang koya bunyi main lagu all ina muluk pandemic mokalnya mau paye. Anyo karena foto. Silo muluk speaker itu Nabu ko amalaya lepa ko amalaya ina ma gamlo kemal ko na lo gumen kene lepa ko ina ma lepa ko adung ida ko mbu lepa ko mo lo dumba na adaya na ko yena mo iko pin sa sanga ye mo na pastor ko yetin hai lepa ko na ko mo inko system error system ko ido ako na ina ma yigro do no ka abo na mo David Ratan ellos por ir llamando decir no te tapimos lo que posee y luego una santiman y la me puedo y esto me gusta mucho que se explica y la otro mucho que y era me poco ellos eso son los líderes que naco ellos que todo con no me pasa mucho que vengan no aquí la ejecutivo ada na berpolok kuai kalau dia konflik tu kalau ai kan dia pada juga buka ke yang mana berpolok kuai dalam molok yang memai awam akan kita buka kuai akan yang lupa dalam lampu dongker berbu diwai. Thank you so much, everybody. Be seated, please. Ulang kembali. I Jubilee message number asli pulpit of poe training session seminar kumulo welcome na poe. Ay please understand. So main pulpit of the gospel album poe. Kaya nung takaman Gambog Baptist Church takaman Happy Diamond Jubilee celebration wishing salaman video. Anin apa congratulate all the Gambog Baptist Gambog members. Congratulations video him ina pa hilaw pa faithfully ya di sumaya sa mudah natin ang legapan alvin belum takal masih baru celebrate menang legapan among number salute the pioneers of Baptist Church Gambog long back 22 April 1962 who founded the first Baptist Church in Gambog. Yelan ko na founder pioneers taka manusulit ko dito. Uluhod buiman ko. Heaven na abuli kita ko sorbolo eternal life pala. Multakal na longa ko kahit siya happily joyfully. Yogi man ko, kabiri man ko, dokan di kenyi man ko. Heavenly home. Yai di sa kaperal bulong ko. Bulong really salute ko dito ko salam dito. Abu ne hor rumah pa ang jaga sitting ne kung kakabukot tulungan natin no bulong kakamin ko ila ilo rumah ko bulong mo pilare o kano mo pilare dulu ina ba bulong ka pioneers iga mo ng kakamin bulong gala ar bulong mo ilo actually bulong honor do ko bulong kumangko bulong mo lupa bulong si silo ka lang very unique maybe in old or natural. This may be the first us to celebrate Diamond Jubilee celebration in all Arunachal. Arunachal taka po Diamond Jubilee celebration igay alam na ilupa ko yung Gambog Baptist Church.
Golden Jubilee idon ko mo eten bito delo lutaw prete ala ko magawa dito. Dalo mo anong Reverend Wangno Shimay ABCC General Secretary idon ko speaker pe ila beka bote ato lawadan aman ko dalo te aman ko pala ito. Nama di Diamond Jubilee Hilo 60 years ko jo mulu dia disi yes lungan bisa. Abu dehim 75 years la inne ko pero upang mostly kangal UP Gogos Grand Bakito ka 60 years anniversary. Dalam konte hilo video aido 75 years platinum jubilee ang kago. Platinum jubilee 100 years centenary celebration 125 years Pasqui centenary. So many period group period na masih aido Ishor ka ayang ang yaya so ayang ang great faithfulness. 60 years in beka ayang ang journey, spiritual journey in mga akalaman. Arulog 5 years so mulog Hebrews chapter 13 verse 7 ako buko. Remember your former leaders. Nulog karang pega mo na ako ang liras karang agun maglupa ko lang kabugo ni Panma. Hebrews chapter 13 verse 7. Dan pemerintah pahul mungkin apa jadi time to time ikut celebrate nami aido mote nuyu mudo mo herald program nolugo lagi lo speaker pa ato dolu ila na kaya ito ko bilo ko bol Diamond Jubilee ko panamin this is a great privilege, this is a high honor mo muto ko na to namdaga ko mo aido ko Kejo pastor chairman ayo we will order na pido mo abuda mo na tu tampo ane kuai imo original do ko dampo ki mo ka abu baro ko jara ko kado pido mga mo hoy mo ko buya mo ko abu gribal city la bola ma mo mo ko ila Lupa wala na kapag kunang laga ayo pa ko daw Moka great church lo yung unang aniyan berbagai arti ade ko tuon bulo. Tadi dah ayan ko bulo ko berga ko. Kalau bilan na yung mga ko yung mga ako na dito sa uling na ko kada ay pa ko mama. La bulo berga mo kala siluga la ko bulo ko yung ko ka ko. Yan pala sa pag bulo warm welcome bulo wala. Ina maybe wala ko luto mo abu kira. Mo ko Diamond Jubilee Doi pokok mga maybe this is the first word of and nisika ko mo abuan Golden Jubilee let kay demo Diamond Jubilee ko imang event tangsa ka ko idea lang ko na chal event lang si ako yan lo ko muna ko ano na chal ko first so this is really a high privilege for me also ako ga ko mayroon na privilege ko mo man ba unahi wikom tan ko mo ako ba ko video ko Mewo pastor circle of presidente ko bu just kay baptisa sa lokom bu pastor pe ni ko secretary ko elder ako elder system lagu tu baptisa sa medra bisa elder ako na bu dala ko magpapati jo mo bu ko parme ko bu ako bu ado bu ko humna ya lo me mula bu me driver ko gari lo ko nama lupa tu. Ada bukan nama pekerjaan lupa mereka tu. एकदम young and pedungan best singer Muhammad Rupi dulu ke Kishore Kumar dulu diri ada mungkin Muhammad lula entah yang betul dohi pokok nama kerana apa. Lalu ini James William Pembelu dulu ada loh ke disorderly makmaya hopper. Every gathering youth pedungan berdua dulu. Juga mereka dulu ke nama mereka kena unik na. Kami kau mapel hilau. Dan kemudian kemudian diri. Dalam yang begitu kerja, mau pendapat executive secretary Abu Lope, James Toku, 10 years executive secretary. Ina mamulang kumado, mau mano alu ipodong lembaga, ipay mau iesen rumpuyan ako, bilang bukan. Mungkin dia pastor kepada umai, yes responsibility for life ada. Apa mengetikkan sugar fashion ni, mau insulin use tu. Yang terlalu border dia mau kedai priest taman kolot
dan nahi ma pido kar insulin dem freeze lo mamamlo tedie aja kamay lada kung yeso ng piya na mga magulo ay mulo no upag abu pastoral director atau pastoral director area pastoral kaho ko training nila kaho na ba idol mo ka ano kadang principle ko ipan na kamu ano very smart ipan na kamu charge mo kabeson ko mo push to you go ahead iparu na kay magsal sa bata eso sa bata lang lain tolu pula 100% surrender la tolu pula ini charge sa bata ay kay eso bata ay kabulo I am always volunteer idoko ipan na kamulo ano pirar bupaga timolo lo train up ipan lagi ko pula mo dapat ditunggu bukan juga lo already dinner lo program lo ono ahirun balik to na WhatsApp la executive secretary abu bantu ito yoyo pero clear dito I am no more executive secretary mo pero pag dijing sa pastoral director so ditere mo 2.5 year ko kado eso sa lo pero sino lo paagira niya ito officially 30 year service lo ye whichever come earlier 60 years age yang 30 years to the government dan clearly moving more originally dambugan created city you know bupak pasigatal settle retire yang monidugo equipment way retire yang tahun dula lakama agidolo si sampolo opolo way ko na maganda pa na thank you so much infidelity mo binalaga pa aro maybe this is a great opportunity nolong dampu model kado pula JLBC leaders staffer ate president bingaka parang manmomate kado pula all la Europa with the missionary kidarat we are great family otena family nama nyampokom ako hobdan enye Ryan Baptista selo nol kago barati ka umat nol masya selo siram Okolada muluk muru area fellowship ane kong bebu yang lagi ko lagi minang ako nyampo ko pintu kola dalawnya ko thank you so much Dambuk ane party Dambuk Church garu kampo na ko binalaga ka semuanya mo galan kami ko hilaw akan lo sadilo ayo ko reverend banbo ibo mo biar dengan itu bukti mo kampi mangada mo ane na man tekampili do mana aru hikipan na ko kay ilo berada ta kompel la ako morning nya ko Ryan Saselo do ingolo pojega na pasere wasta lo kana ane tira ko tarti ko anda ayam do aru ako ina na do Ryan Saselo na ko mamelo out number ngatpelo mo do pasere parti na urga pojega berada na ayo la warn dong lo ito imamelo are kuiluk tay mo Ryan Saselo mo lo ko bonnang ko ye Ryan Saselo bonnang ane diam silo ko bonnang puira pe na warning itu be information itu. Ina ba the all extra moke luna men ko bidare. Ago ko kenna tira hikar dulu. Good people learn good things from good people. Good people learn good things from good people. Aina mi bidare, aina mi bidare learn good things. Aina mi bidare. Good people learn the lesson even from a bad person. Aina ni atimana lolungan ani loko lesson ko pado. Ay mana lo ay mana lesson ko pado aina. Aru good people learn experience even from a worse person. Loda lo marami loko maina mi de experience na ko pa mare ikay lagi ma di ay ma do o ani ko kata apon ne o ani de lo abu ya ko apo pila bonmas atima pila abu de ke video mogom apo tu re ay ma na ko bonmas de o mungkin ma o ani ya do ya apo tu do ko mai borbar anam hanti mo ma ko do ko ma I will never become like my father. I want to become the best person in the home. The anyaro ko mo naman yai ko na kibilo mo ko mi ay ka sa po iyo. The nyokka mo ko.
Oh, ni ada bayar kita akan berimai. Aima betul expel papa lesson papa. He's not good. He's not a good father. Beraina abu mama pun bisa imai. Mau aina ami priye karena Arab boleh kita boleh punya aina ni. Belok ke last good people always keep a good memory. Yes, participants akan nikom good memory. Oh, 22 April 2022 lo dalam buku dalam itu. Jadi lo takkan manfaat tu. Belanda kan mana asal nirim ke, anak kita nirim tak pun, per umur nirim tak pun. Itu tak tu boleh mana kaya mana lagi orang. It becomes a sweet memory. So itu umur good people. Dalam masa selalu aina yang mungkin nak kena gitu. Corona church ina balik itu good memory orang. Baru na memory kita. Nggak, silok viral Mrs. Team hanya kopo itu. Kalau malu ke almost dekat team ko, polito. First Peter chapter 2 verse 9. First Peter chapter 2 verse 9. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. So a good verse on the hikmah adu. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Ito ang ho. Idola nolu tosak kunang basi kunang chosen people basi kunang mami kidare. A royal priesthood. Roja otomoy roja attinge. Roja miri attinge. Miri attinge miri otomoy nodake kita. A holy nation. Derana tompak sukunam dek amo nation bika Israel terwat kumai. A people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness. Nolu, a people belonging to God. Sedika amiye, sedika idgenam agoman declare bodokuka, pongo bodokuka, proclaim bodokuka, bodokuka. Nolu kamoro agoke, a sweet marvelous light. Ang mundo na yan naman ang tompat tulang-tulang sa hindi ko tomnan ko naman. Let us look to God in prayer. Anyong bukumpon. Ayan na yan sa di, mamigaro ilog mo hiyaya, moteru ko ng presti kulong ako. Even mo koronasyon takam ho, adiya mo takam ho. Chance of the Diamond Jubilee celebration of first by Idupan na muna all of us. Anigira yung pilan na yung takante. You are worthy to receive all our thanks and praise, Almighty God. Betul na yase din no hitaka mulugin na magpawa ko siya. Tulad yan sila hilo baptisa dapo ko. No faithfulness of kaya na mga pahulang ko lang. Anso ko ito ko celebrate ko Diamond Jubilee kanila. Ya him no problem him blessed to giro ko lo mo save ho ko mo la at kung mo celebration na minto upang no kadoing no ko berang ko mo no peru kekala no ko ra ba de ko ito pa biyahe na hilo to sakto no idin ang going ang ka ay season ng mega ona ka lang tanda ka pesa mo duman ka to ika yung message no blessed ka no divine presence and mo lo ka invoke upang na continue ino ko duman ka na message blessed kayo. Na kung nang si maayaran na turiya niya Yesu, magdana na kanya midya natin siguro. Amen. Nolukong kendo ba, maybe Reverend Banmugulo, Prague Theological College program yung nakulit ko yung kapag tayo mo magnakawapoy ko. Marvelous ang namin mo po rin namin. Call out from darkness to marvelous light. Kamura lo ko ng marvelous among luna yan ang Lord Tomlento po. Lego kanman na kanungan tatong okay?
English speaking preacher ko Nagaland lo ato do English we ingko man kenma naga agong kenma naga English ko na speaker din naman interpreter de nagamis ko do ine English ami de ludung God is good em nama ishor bhala se God is so good ishor beshi bhala se ako God is so wonderful English ko nama ishor tu baap re baap de madhya tu pokya ji ma wonderful and ishor tu baap re baap wonderful abang no bidam na ipala ko lukai God is so marvelous nama eto hole point na jane buka English ke nan jan mane buka Assamese Nagamis agom hai potong ka ro mane inanga ko ima murugelo ingko ko apu ko kala idumaya la opo ko la dikon apu ko na English program pola itulah my English is finished manengok English adalah potong kai leba abu ko ne elok pasal elok Shillong belok yuko gadu auto driver ina ma program lala chasung telo ko dukha bo mo sasan ki ko tolo ga molo pasal practice center ina ma gai mo program lo dulek na kona where are you going the bitu program ina ma Abu Center coming from Shillong tamna ma delo ko where go umma mo to English ke na ko auto driver ko do abu dem continue ko ko da po kai ko ya ke ni ma ina last I am not a student boy I am not a student boy. Gugudana Pertin, Gugudana Ratan, get party, 1 lakh mo economy to go for him. Molo aning kupsing ko. Yon tan po ko ito. Nama dekapa mane kinaga ko marvelous. Bukan kin mga ito ko na point na dyan. Tekana ko na dyan English kin man ko dito ko. Dem the just mane jokes into sa mo luhod. Number so Pastor mo yung adiba anyo ko po pwede adiba. First Peter 2:9. Idak kong kamolok dukke irisinyo amon lo. Tonglik kuna bum ina mer nulu pokan upana nulu kan rojambiri aptenge dana upana sedika amira. Thank you. I will go. See, actually, because I'm only going to deal with years ago for it. Old Testament law, he prophets agong period he Moses ke level, from Moses in Comer, Israel emigrant ko. Same na kana agong Moses ekta ko puri ko ide mo. Doing la nyo ko share mga dapat. Exodus chapter 19 verse 5. And 6. Exodus chapter Bibong kunahawang ko, Milan kunang 19 verse 5 and 6. Now if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession. Jodi, nolo simo ahok takam sin Manila. Tapong ipo hunaman, magawin milo. Then out of all nations, nations amol of you will be my treasured possession. Nolo ke masihunam malham poti pediye. All the whole earth is mine. You will be for me a kingdom of fish. Nanigira taka ni mokka pe idua ko. Nolu mokka roja oting roja odo pediye. And a holy nation. Dalo ke dana hanka bukonam dana amo pediye. These are the words you are to speak to the Israelites. Moses, know him, Israelite. Amikiran bilang. Karena anak saudara Kenel orang itu, Kenel itu sering stesen Kenel. Ujian mendalam atau kira sering juga step pada orang. Harus orang yang dulu mau lagi untuk mau. Kalau bisa. Hello, sim agresif.
no look of the holy nation, the priesthood of kingdom of priesthood. Jacob mane maluma, holy Jacob mane Imayan na hindi Israel kaya. Ano ba kung Israel people are Judean blessed? Historical blessing ko, akar Israel na bigaro. Bulilo yan isu personal Lord sila na tulungan ko. Israel ito tulungan yan ito Pakistan ni Hindu ko. Order na kanan ko 50% Judaism ko. 80% na yung Muslim, 2% yung Islam naman ay ano. Mula yan sa matulog ng yan sa matulog ng hindi magiging ng ako hindi Palestine out, Moksad, mula na yung problema ay karang bulog kaya yan is mga magaling bulog Israel ay pero kita $4 lahat lang niya boleh niya bigla dan kita bisa dalam proyek Philippines, Police Department, kita dolar serta still they don't accept Jesus Christ as their Savior. Silong na pagbulan Christian Bible na Israel na Suyan na Israel na Jesus na ito tunggu pagbulan ko na personal loss na sa XMID the person who does it by faith for you to like it. The Jewish people, Sujan was the Bible, Yahweh Sulu, Messiah, Christ restored the Lord to my life. Therefore, Yahweh Sulu, Mendel of Punya kumolo, Yahweh Sulu, Mayinka Kunam Agaman, Molong Tomlin, Polo Podokupa, Precious Dokupa, Proclaim Dokupa, Kamurok Lokke, assert na angon lo mulong tomlen ko naman mulong tongpa ko naman. Talaga pa mulo Sujan people, Christian bilang mulo Sujan people, siya di ka usap ko na mulo ang mulo. Mulo binaso, mulo New Israel, not all Israel. Talaga pa mulo tongpa ko naman ang ikirada mulo silo, dalaw ka. Buka roja utin nila mulo baho dulong. Asal upah Kristen kira ini New Covenant. Mulai Matthew chapter 26, verse 26 to 29, the Lord's Supper, Prabhupada Ruturot ke iya in my blood of covenant. Saya dulu tu my covenant ke bulan. Ya Yesus ke Calvary cross o sibe kologa. We are sinners. Parna kita reconcile kita ko saya dulu tu New Covenant in the blood of Jesus, crucified on cross on Good Friday. Good Friday ko na celebrate to ini lo New Covenant itu naman. Jalo Moses ke dalam Sinai di dalam Kristus dalam jolan lagu. Karena murti tu suruh kadang-kadang tu gambar tu marlan. Aron ko ibor pada suna sa kilapar pura ruo ko na magkusulit na gambar tu. Jalo marto sa di ko kaplang manero ulang bela ko lagi na ko. Lalang pula. Na mahido ko. Dalam ke Kristus dalam covenant katuai kaman kuba kemana covenant. The blood of Jesus Christ, ya Yesus dalam covenant itu konsa lo tapi itu Lord Supper yang kompar. A royal priesthood. Christians are now priests of God. Christian kira ni min hupage. Sediru tu ke biru ikat. Semua lo kerja malu ke dia biasanya dia berparla. Kerana tu Jewish high priest kita ni, holy of holies lo kata, border itu pula, orang orang mana, blood sprinkle lo, adir mau pakai mai lo, ken lo dalam ya Yesus macam lo gen lo pasar lo, iya pomala apa ya Yesus jadi begitu. Jadi kalau alam even Pablo lah high priest yang lo Jerusalem temple lo, anto pagli tu main lo, anto iya. Angkai lagi ko mangimlo anda lo kuya sikane at lune ne ko sa dito marna ma adjustment ko balung dola ala anggal always holy of holies ka ana ka kono ko upredel bet kena forda itu delangai mo tani delangai ta alon na jam bisa kala na forda mati ya Yesus ke 9 bajlo pasal 12 bagi dito na ko dala tu
dalam tin baju lah kamar pura itu jadi dalam ada pura holy over sekarang. Elo high priest ay elo abu priest kita ya. Silingka yang melo mungkin tu nak bayar mana melo silingka yang musiman aku. Tu bayar dulu dari kaya melo dulu. Dekat mana? Dekat mana? Very dekat mana boleh bukan. Super high priest log ke agak pun pembina berkaman Paul the theologian priesthood of all believers. Mungkin nak takkan dia berpakai takkan believers ni high priest agar berpakai. We can have direct access to God. We no need to go through father, pope, priest. Direct berpakai. Heaven open time order kini kalau direct access. Ilan kenapa tu dekat boleh jumpai priest imadem, Bible sacrifice imadem, mama. Dia Katolik kita mau ke orang yang tonggulo, mau yang tonggulo mau ke orang no 500 ke bomala ka finish no gold suna keji bomala ka dekana lo even no ma ko biye throw father throw pope throw priest tetapi dua ubah dah dorkan yes abang na kumbiye pastor secretary roko now we can have direct access to God in prayer. और डायरेक्ट सेटिंग में इनको तुम लो रूम लो ऑफिस लो बड़ा लो आड़ित लो इको लो कोरम लो anywhere now we can try to go then border the पूरी भी तो the blood of Jesus Christ यीशु का ये लोग दलो covenant दापो तो गया कृष्ण का कॉल दे दो हुक्म बोलो तानी गिरा हो यार सेटिंग के यार यीशु का रूम का चर्च सी और लोग इन्होंने कहा मैं मिरर ना आगे के चर्च बोलो tadi kita unbelievers, kian mana kita lost sinners, yang na pan ani kita bila akhir kain mulubat, ida bukan tonglan tunggu. The church is God's royal priesthood to minister to the world of unbelievers. Until mana kita lalu kita perlu minister itu. Dalam holy nation, mulubat the church is ecclesia. Beri lo church kalau dompat bulan puna. Tani kita logo world system होके और tani kita system ये सब होके और दोनों separated को separated people. Christians are called out people from the world system. Tani kita होगा हमलोग पतों पर बुला दुनिया पर हेलो हेलो though we are in the world, we are the citizen of heaven. Bible Philippians chapter 30 verse 20. Your citizenship in heaven. Tani kita merupakan bodoh kamu citizen seamanya mulai jiwa pustok lo bogor lagi mulai satu. So we belong to the citizen of heaven. Heaven citizen tani kita lo. Though we are in this world, we should live in this world in the image of heaven. Solo ta lena bisa kamu Kristen ye sangat mulai nui bisa sapa, clean, purity, denam, love, everything. Jadi kaya yang mulu Kristen lain lo church lain lo reflect lagi. Ilo kong siap ada kima ko. Sometimes church member are very karakter atima motu church lo. Hingga ko bulu. Pai ka good bill election year. Non Kristen nete apo tupai mado ko motu church upira pura tui mo nonai tupai na kai ma. Very testimony. Arab के वीडियो में वो गोल्डन जुबली दो ये मौका तो फाइटिंग होता है देखा पे माने चर्च जो लगा पे बोलो होली नेशन देना आते पैरू राजस्थानी के रोड ब्रेक पे लगी हो the love of God the beauty of God the life of God should be reflected to our life मुलुक ये नाम लोग सेठी का आयांग सेठी के कांपोनम सेठी के धरना में होली नेशन Jadi ke angun yang mulu reflect lagi. Jadi kau mau mulai kono mana? Polo itu angun kasur napa donji officer. Porila Chinese lo kalam ni napa the moonlight is reflected from sun and focus on the universe and the world, art. Kalau donji kalau lala polo tu lakai ku, polo tu angun kasuma, polo tu angun yang mulu juga lagi. All of the soul, ang kasuma among pamino. Kalau donya lo ang ng parlament reflect upon that kind of. Likewise, mulu ka to.
Mulu sedikalo angunan, kampuan, ayangan, karena papala. Kalau tadi kita replay ko lagi ng polo angunan mana replay ng isa. The moon has got no its own life. Kita ada anong kasunod. Lo kasi sa paper lagi ng but sa so unfortunate. Kristane non Kristane ante ay maya pa lori maya pa. Yela ati mana Kristane are John aman gana ko accident na rasido na ike. Jacob aman gana ko James aman gana ko David aman gana ko. Kapo dia nama apo tila ike dugla tumun tugas. Pingin lo daga apo tila ila ko mamun tugas. Isor ka aman yang church aman yang naman. Kenda dalam lagi kita dulu. Aku ngomong if politicians is corrupt, but still there is hope. Bicara si corrupt milo hope time. Lalu GLBC 50 Golden Jubilee celebration no, Reverend Bandokle yes itu ngomong lah. Mau dalam mau attend gitu, mau itara wala dulu pastor pa. Dalam itu kan mukun meeting mete ngomong, mukun meeting ko aga. May pa ko speech kita kan tatlo. Buktain anda hope ko mukun meeting ka dulu. Mulu ko Raja Shaw MP pa gaya na. Kristen ni mga ay pagbiru karon. Kristen agent of social change. Society na change ko na agent na. Mo chief minister idua, NLA idua, bigo karon duan misi kada kada mo pag Kristen ni mga na mo office lo yung tongala ano ay. Yung tongala office lo ay dekal kono nisi baptist council gedani ko ana matu. Oy gay kumaba apo tu na terima Mane sense ka nisi ka lagi mo kada mukun miti gulal gulay. Why cause this? Christianity, the gospel ni dekapin mo pa. Kaya Kristen mo ko onasam arpa pa mo government ekam society ekam church ko hope karo dipe. Kaya sa sange corrupt loriman ka di hope ka na society ke talaga. Business ile corrupt mula iyer mo politician ile corrupt mula bureaucrat technocrat taka ko corrupt mula kanilo pa di church se corrupt ma di gana pa ito ito. The hope ka. Hope ka naman yung corrupted melo pasuro na ay man. Kaya po bulay yung mga church ilan nisya mo lupaga on-shore victory celebration, JPM victory celebration ako. Apo ko ngima gulo. Pepsi, Coca-Cola. Pepsi, Coca-Cola kumpanya bayo loy man ni CFP man ikaw galang tula. Kapag apo ko to pag-ima. Change nisi kita. Then change that mulu galo ho ilan mo palagi mo. Mulu sa corrupt mulu. Kapag isa mulu miyan. Mo araw ko lupa na mulu abuhi North Bank Baptist Christian Association of Para local kaila lupa ko mulu pro ABCC CBC na lote mulu ajan kado North Bank DC apatani abu de mulu North Bank amaku dalam General Secretary Bumol amo pila ron soyana dalam bilbono hello Baptist General Conference 1951 dalo ya Indian government of parliament wala ek ko pass ko foreign ministry taman ko pala ko dui pala ko dama no Baptist Christian Hospital ko America solay ko bay to ay John Paul Mission School North bay ko North ko solay ko ay even ben Santiwari ko missionary solay ko ay Kangkokpi takam solay ko idola bilang ko na hika dubutom no American Baptist Mission na aye molum bilang ko ang dulay manginama ilahi manginama North Bank, Hoke, Brahmaputra Lingam North Bank Hindan, Bhakti General Conference, along Northern Bhakti, along America, along. There are 600 churches over, Kono Tatinam 1100 Kulkai. Then, North Bank Gurban Kalanga, the local Hokur and American Bhakti Seven, South, Brahmaputra South and Lubula, the government, Tuana. In America, American Lady, Hona, Amikara, Lorma, Mulukan, Mulu, Young Mulu, North Bank idea si hupang to si Bisnel ko pa manamalo ebe hupang ay ka ko history kay ken malok lumat to inama guru America John Luke manen tol himkalang ka ko inama John Paul Mission School ba there ako na inama Bible hupang ko ago manyang guru help pa karon nyang inama kono general secretary ko
ngolong abayago bima stobia go America ko pag pan kain mai karena mane fane neko fane unidi kinama Harvard Baptist General Conference the America 1100 church ka develop ilama unidi ila gaglang kima ila bulu ka treasure de education diga ka mohin tekullai mai weekend kulo ya bali ko malam betul di video even Amerika government branch FBI itu terbuka nolubom set itu nama melalui kamu nama elok keramo ke accountant ko kato dia awalnya dono tumbuk amene skip tibet na Amerika skip tibet karena bui ka awalnya dono tum mana karena ke gaglang boleh nama amian te anyi duit tebik testimoni ko tom Dina lo dina amiga sas lega pohon oleh bidung mana mungkin ni malam bagai moyong apa konsul apa hukai mana ada apa tu Bible itu pabina amide the single final pabina amide longa baro baji telok amun sa telo donye layan tu mid telok tu latta mana pamang wolo beli layan ko kuira layan telok yang tak tahan latta lo noon de san bisa longa telok doni ke sempataka babi nang latka itu no subla latka mang karena mereka bermani lah agai apa hukum dina me gaplo kumane bu dotul kemar pakinyok tu अच्छा sani dan the world in solid galapana bidung mula atau gagla ma dokter very corrupted Christian especially education ka abalan model lo angke berok ko kusupala ambil ko kusupala alka polo dorma nisor kara bina misuse ibomulo ibona leader church member del logo shade we find out going Colorado gage ko atinila mo especially olo church kira hodai clean pure dana per church ko dakar ati baro not de kara all iso yano sumita ba adit bana anian ye mo de dakar knowledge information compare John Part Mission School Nolokipur Persecution Homoy Dalo ex-Home Minister Nilantaram Bulkong Belo Bruto Nilantaram ex-Puriko American Mission Solay Gudang John Part Mission School Bagay Tuay Balok at nahi even aku David Ratan ka abu ng Kalin Ratan konopak mabawa lo ka principal ako retire ka tu retire to more things being service mo ito Buluk Bulkong Balporito ka tenne balpas Amerika solai dalam gaito begirau ame principal pe mira hondi ko na nila ko berana mane mira hondi ko na Indian ami ko adibasi solai ila nama kana solai ila school girian kanku nama mane pura abalan raja hondi ko mira mai hondi ko koto bekerwa dutila otur hondi ko na ko apa ada sikai apa sikai kuatan itu dua betul pun tanpa ila pro dua orang biji nak guna pula even we looking to gambar apa donation illegal donation illa eres pina me komple ko SP nima pro jolang orang itu ko bodoh tu kita guna pula otul hundi ko mulai pasal ko anda na mira ko looking for ko SP lo nima me ko puri lo pro bodoh le ko dua orang pula ni mo pulis sekira Dekapila ada dekapikan member cancer ki kai cancer ki lain nama balo Guwahati balo silik kai simang na Lokimpur holi ko pagla balo ko gahado ko saku muta ampa balo kapag kapitan kopino ganang galit ta tiotal gato ko ay kopino ko dumol dumang balo ulalang kula simaro keo ya bala ani ka ani tangil pa ngil karo pa why penalty ka dum karon ko Misal kan pindah sekolah awalan misal ada misal tu dah boleh soleh very corrupted. Tani kita charge yang kita orang charge yang Christian school soleh ni, hospital soleh ni. Even Baptist Christian hospital dia school banyak mau jadi kalau Samuel tu macam nak kata. Doktor Syed yang nak soleh tu dah. Ini kau dah itu. Ada Samuel tu yang angkat di potong. Ina memang tanah berkom awalan doyu ipala lerga ko. Ila yang ila ko ihan itu ko Emmanuel Hospital Association. Di association 20 churches 20 hospital ko solai pindah. Dia upaga gadu ko. Ila upaga aido.
so corrupted. More real history of the practical kanan ke na pura raga. Dalo mo ito hindi ka namin dalo. Ano ito ko? Last one lo hit ko ima. Mo ko kono speaker ako ko yulo ko mo boleh jadi speaker ng tawayan. Mo yes ima the position of top to mama. No yes ito imang ekip secretary imang uska baat nahi hai. We want your presence. We want to hear you again, your voice, your message. No doingan ning tali no min to mo no position sa dekha. Good. That is good. Mane yes imang president imang pastor imang anyang wi man ko pa yung kalau antri nama dari rumah dari mana nomor oh speaker ang mga jengkeang jadi sisi lokal nama bilu apa Jorhat bal bangun lo puri ko bidi ko Jorhat bal berko puri di bangun ko yung mga na berko puri ye betul kalau ada yang mau terlalu healing ang mga budo pai kama nimel ko dala ko bimana ko dala dolung ang pumay charge mang pumay da pumulay man kalau ada yang mau terlalu naik nama mimana ko idong pai kama ay ko naik nama bu pumbiam no naik bu hilaga to ko binoy ko nama tumbilay nama belum temu reveal no pa ko ito no sikar upal lagi bimana nama pola mang itu mano sikar upal lagi dia mana ay kumay ang nama mimana pastor mimana idola pastor mila itu pastor abu lagi yang berapa dong pola itu abu raja mila angau charge me paru abu raja mila itu dalam pabe pastor nanti kenal ami kenal isu irula dekat itu terus sikar ulah itu sikar itu ipal itu no abun te bukan ulah mama abu bukan perkara sama abu mau kita yang apa pare mama bukan ulang bukan nama jadi tidak abu dah bersyukur abu. Kalau pastor ni mulai dekat dia itu kok tete sudah puri lama tahun bola nama dia mau apa itu kok nama mabla mau hingga bukan lagi lama hingga sigal lama. Dan nama dia tu bukan orang abu aika tu abu dah rumah kai mama hingga mabai lama mau hingga pergi lama ya. Bukan belum pergi lama sikar iman tu tadi iman man kama dua boleh dapat iman tu. Sikar mulai nama abu apa yang kau mana kau dia kau mama yang ada abu dia kiri kai mana gue kau sinang tu kai gila tu apa yang kau baik dia tu imam kan tadi no sorry imam tu maaf tu pergi ni merong maaf lagi mar dok na aku ni mama belum pergi mama belum betul ni bagaimana mama nak dia lah dekat dekat ina Melanda abu dah tersinam pilih nama sorry ayah kapil dengan tu boleh nama abu dah ayah ko anda dah ayah ko bunyi mar posuto ayah Jubilee is the time to forgiveness. Bible ko nama Jubilee abu yang kama silver Jubilee 25 lo ito 50th Jubilee ito for 60 diamond 75 platinum 100 centenary ito more basically kama lo matto 50th pato min Jubilee Hebrew lo Yobel na Yobel di mulu, trumpet mulu tak dalam bawa ke Jubilee dalam maaf posuruko. Iman ko kana ko forgive one another. Dekat pagul ko ibo dalam amor itu mulu ko ngoro badar, ngoro ko dalam year dalam Jubilee year dalam 7 mana 40 7 into 7 49 years 50 dalam Jubilee dalam lagi maya. Dalam rest for the people. Rest for the livestock, rest for the animals, wild animals, rest for the land. Guru ke, amo ada the rest. Dalam amo itu kosto itu rest apa lagi dong mana garsa apa lagi dong nasinya. Simon Silia ada rest. Tani bumna ada rest. Tani ada rest. Nolong 3 years ko doket do ini mana apa budo ya apa imo ada nolong badali ada kepada. Mana rest, takkan badali ada rest. Jubilee ko forgive for one another. Kalau aku golden jubilee, kalau diamond jubilee, mulu ada lo pura mayakin mayakin. Kadang-kadang isu kirubulai, mulu paham isu pula melihat lagi mah. Mulu local salve, we have to maintain the sanctity of the church. Salsa dana, orang mulu clean per, dana per, pure per church. Agar salsa tiang, salsa mulu polluted, corrupted, ibu kalau jadi, salsa kom especially gromai. Hanti kamae, dekamae, dalam wala pemulai clean per, sar sanctity ekdam mulu,
kapo paprija palai do dan isu yu pula balumatkan dekapila harapkan ila imelo sedi bless my the blessing be my ina badeka pa ngolo Jewish jubilee kisa ila ngolo another diamond jubilee dafu kai with all of them buluk teolo ngolo gena mo pura ma kakamilo even luma posu ka mo let us forgive one another our family get together family alu ko na mega ka ngolo rest Jewish jubilee daw amonga congress ye amie congress ye simon sili congress agumna congress ye but for Christian today in our context we have already attained eternal rest and peace from Jesus for eternal rest hanti gukon eternal rest for our soul Mulu kait ke hanti yang eternal gukon already yaitu sudah patu so for Christian every day is diamond Jubilee celebration. Every day Jubilee for us. Jubilation. Asinga ilang mo liyan pa lagi ng kapila mo durian naman. Patung mo kamo ka ka darkness lo ka amun lo marvelous light. Wonderful light lo mo langa tubo. Tunga mo president proclaim tanewira mo lo. Kamo lo namin lo mo proclaim na mo ko tunga magpala. Mo ka asing eternal resting place mo patung mo. Eternal rest for the soul. Ay ito mo tuloy kung pato ko o asela in proclaim ng ulo bigdala pogo lang ang ulo amon himang ulo pogo na pa kaya pa ulo mission minded na pa sa ayaw mo na rin papa nyong na unbeliever pero nyong na niya backslide na kuha mata ng ulo district na kaya Methodist founder John Wesley agong at Ludwig Methodist local John Wesley I highly value the reward to be received in heaven. I highly value the reward to be received in heaven. O tino nga mo talo pang kupanang aman nga mo andiwo tanira ho dadina gari dadina bangla dadina bank balance dadina wealth dadina arig dadina aranta no be tempo mo na itakali nga pala heaven na ko I highly value the reward to be received in heaven. Tengah malu itu, pinarap antu bagi nam aman risiko. Arenta dok, aku mari gari bome kuno, soul winning, no atma no doi pokolo, no kagi kalau berarti na atma soul save nam kuda ni, doi pokolo, kuda agi kalau kita mau kemadu pun heaven apa tu. Dan betul baunya itu, abis takar melapari. Mereka apa berme bero, aku ngalu pomo, kakak ni doi tanah kira, or jubilee, diamond jubilee. और इमान सामान में कड़ों में लोगों को फिर अपने वो माँ को सुला माँ मिलो ना अभी माँ मिलो एपी नो पोर्गिला माना माँगा माना बोलो का मैं only one thing ताने के रातेल को सेलिंग की माँगला माना को करो if you reject the Holy Spirit if you reject Jesus himself if you reject God सेलिंग वाला कहना है यीशु अतेल बोलो बुम reject पत्तों में लो अकेले को माँगला में other than that Tanigir Homad, even straight Judas Macom, sorry, I used to pick up to him, Mangai, Amanga Polomo, Yalit Mokarutuan, Jisumo Mark is so much sorry in love, regret the com, repent and Pula, it will be for Maria Purple. We repent, I sorry, I just take it to Arego, Duglam de la Agri, to Padolo, Padolo, Paxulu Kumapa, sorry, Jesus, I'm so sorry. Amla maaf ko tamal big pambaag na bukop tuna ang pada kapit. Yeah, it is very big cross of Pansada, Father forgive them, or they do not what they are doing. Yeah, ko maaf lang ta, bulket malay. Kung Pansana, Parisi, either priest, iko kina rin may police rin maaf ko tayo cross of that bulo. Even straight Judas na kong, maariya pa repent of pagbulo. Regret to repent ko ma, dugla paksul ka. Friends, mo kina. Karena imam berkata, imam tu mula ko maa pusulang lo ang popal. Diamond Jubilee mo celebrate very unique day. Dapo ki yenam no kapag sa ministry do aro gaya pa better way. Aya pa ministry me unbelievers kilarna. Backslide na kilarna. Not only on your own jurisdiction, ako jurisdiction ako again na it has become a blessing for others. Molo akon ka asin bat ilajo, molo blessing ang bongso mo na nikit na selfish na ani pa imagine. Sedero tong gusto jubilee hilo diamond jubilee joyo. Molo akala masir ba de per molo tapan. May God bless all of us to this message.
Mo chairman mo hinobado ko mo doy mo ko ko. Amen. Thank you. Ay lolo, ngono ako patato, ngono takang ke on behalf ng mga hinseko. Ay lolo, untuk kaya na aku dalam ka. Dalawang mga ngono in media na 385 yen. Lumangwa na pa. Muka kesa tetapon. Rowing market lo hote alumna ibu wal kloko info belum ai pa kapa tayang ila pa kulo chame imona kinare iga mona kinare le ko ilen ko tay mo ilen mo ra bitum tete nabi to ha kaken mai mi bo dada thank you sabi mo no dia punya langkah karena malu ya, aduh himiri himiri kami mulu kerana pasal aku kalian sering kalau mulu kumie donang tenang takaman terlalu payah terlalu bibola mungkin aja yang mau person aja ha Mo sabre yago pe ikolo ami alungan ansula unno star sandere lokum ama ka inama silokum sima kumbo pala nolong takam kumbo pala ceriru tum ka agere ibo pala dokote koso mo do koso mai inama nolong kapay nang kumapa mo orang tinam ko puntak suga ba Bible verse ko tunna na ko koye Genesis chapter 9 verse 3 turna atau siro takam de noluke dapanam ba iye nolung kapakisa yai na nesineyangen bitude dekeper takaman ngonolum bidung takaman rulen kulen na
Kedon yang lumna bote lumna buru tumia Yesus. Loke ayam igulen anco na ami kedar mulute asi pesir kesana ko pamun ke kolo silo mulu silo ke April 22 2022 di Taksim Diamond Jubilee la lodum boksudum aburu tumia Yesus no biborot kono anak kiri takamum kon no ke gibisi ge bola ke keresa peso bola asengan namoto baptisa dambug loke age ige mona takamum kon no igulla ayo pe age nanaman in no pe bosuto Delok ke nom iman saman luman nobina kiri takam nokom noke portena dena gigi itu duboto de takam berokkai delok longa maburu tu mian Yesus supak komolo in sain pala donam tinam program kom kado si program takam si noke ibinam noke udu yani uyu bama urong bama Mumin nanggung kepal gela bulu ragu bola nala bogum libe dengir nalo kabuli ponge pendon nalo ulong sibun yulen kai age du sulit to no deke pen no ke gigi sible ngolum takam molo bila ilo bila no tani amongan rulo moto no ke miru ki de rikko gedu ido kombul oleh turunku takam de dapo sondugem please taine bulu ke uyurung gulo melik nama uyurung gue dirlek ke nam kisapa takam sono ke lega takam apu hidung delok ke so seko bulu silo mibo penong lunggela atorin biatorin bulu ke engkubiko takam nope noke agen iko giti takam noke botena gibisi be yegola bulum no takam ikon nope idak langka delok ke bulu ke ekumera oma o takam nope no utepolo malikla kina maramna kamo maika delok ke keresangan imodagika delok kenam takam budigian takam no bilik dagika darka kolo oleh mo maika Delok nomeng mulu supa noke ayala dorotido binaman doboti rosre so takampom no ayala denam rannamen mipilen pamotoika delok ke mul takam supa donam tenamen ergape ibo supala muduki pun dopu supala kapo alengen dole supala no noke ngitom doingen mitpan semua mapaka no menggap botaika no mulunga agin pa ursong wayo pa du botaika delok ke ursong bangin pa itoika no mulunga urki bang koren agin pa korji motoika abulu tum ya Yesus no mulu kumpolo uram dupa ma umman dupa takaman no ingko uram dupa ingko muman dupa no majan toika abulu tum ya Yesus nuka danara namunan kumpul amin. Nah, ayudo akal dari sekarang nukanaka alon kisah bambu lo kena pasium buku baru jemen so takam general aro terus. Thank you.
Lord.